نفس الشعبي أنا نفس الشعبي وهالريوان الكلام أواني مالك كذا يا Gitmedi şey arabanın şey. Aynen. Biraz çekim bakayım bakalım. Daima stevke madkhaliye gohe. Yani bir davet yani matani çarşıya madkhali. Aslında Avreko çekinler ders bandara kata. Bu kuvveti zıgda yani yanlış olsa. لا بليكيت او كلمه وقع مظن قدر سرمايه قرنابه يعني يعني في زمانك ودفردا خيني شيء يعني وين كتشوال تضربات نبرو نادر روحي نبرو نادر كتشوال نادر ها معقول Yapıcı foto çağır salonun çoğu var ya. بيجتو الشصل اما تنفر ومتيدانه وخش يعني وخيني مكفره خوليه عافيني هون كوبزستان اجي قرمه هواوي خش يعني جالي صار غيبه انا وقت او كليكتي يعني دي بلوشة نلوشة يعني من زان يعني تالي كاويها بتنا بقى من زان او زان يعني ما عندس بروفيسور زان بيكو جي حسكن يعني إنشاء شيء يعني بيكو خينيا وكل ما عندس يعني بجي فهمناك أنا شاطر مش قصة ديواري ودا جوري حياة خواري شاطر مش بويا نصتو بيصال قولي قوتني هاتيه أفاكرني وبير نمرة جد قوزغدا أفخيني شيء بوبو زعف كفني يعني وصاغلغ ليا وصاغلغ يعني وبتونينا وكيراني وي أو كسبيندارن كيراني وي شتمو قانينا يعني هذا شتمو سبينداري اللي في شوريتنا كيراني يقول مشجون دعني شتمو ما نتقول كريك ولا راه كتني فيصير زعف كتني ودركتنا يعني من ليفربول قولي كود قوتني يعني كتني يعني حاكم صاوجي معمور يعني أفيوق يعني معاشلي يعني تيدا مانو او كي غدر باس كرنا يعني زعف خشبان bir numara Afgani bu yani çabuk. Şimdi geçmişten günümüze kadar toprak damlı olup hasar oranı %100'dür. Depreme karşı, sel felaketine karşı, her şeye karşı %100 hasar oranı bulunmaktadır. Yalnız geçmişte yapıldığı için tarihi özelliği bulunmaktadır. Hatta ki evlerin duvarlarında bile bu görülmektedir. Bu ahşaplı resimler, figürler mevcuttur. Yalnız taş ile topraktan yapılmıştır. Duvarları damlı toprak damlıdır. Onun için tarihi özelliği bulunmaktadır. Fakat devletin buna el atmadığı için hatta
bazı zamanlarda bunlar hakkında dilekçe verdiğimize rağmen doğal afet dairesine, AFAD'a başvuruda bulunduğumuz halde herhangi bir yetkili organ el atmadı. Yaklaşık olarak 150-200 yıllık bulunmakta. Evet, koruma altına alınırsa biz de memnun oluruz. Bunların eskisi yani aynı görünümünden restorasyona tabi tutulup aynı şekliyle restorasyonunun yapılmasını istiyoruz. Bu evlerin duvar kenarları tamamıyla olmuş, tahriş olmuş ve girişleri hepsi su yüzeyine çıkmış. Yani yıkılma ihtimalleri mevcuttur. Yıkılma ihtimalleri mümkündür. Onun için restorasyonun yapılması ve yollarımızın tamiratının yapılmasını gerçekten istiyoruz. Yani belki ana dursa belki aslında kendisi kısa zede ya belki dursa bir dakika ne kadar geçiyor ha belki kazasına belki Afganiye buna yani bir şey تكون بدري مقامز وقضاء من حياتي لا يوكل يعني جوي شاغي واجب بركي تشكر يا قيم مقام وان خدام ابينا من زمان عاود تشتري بلو المهم انت قضاء حباش بان خان يا شفتنا يزيد بالعبد صايع كامل كيف راس توازن عسكري كل برن ام صعب ممنون هو ما جيتني كم ممكن من باولية الدولة اللي برنا باخذ نرنا بما باش بركي بوش